Kumno perlok berong apa yang sobai pisha kane ka channel ka shat ka tiu khasi ha kane kenti mentang pan ia pi kumno ban shat do ashan masi shwabing sedang tu ne pe don kam ban shat ka shi ko ka do don kam sau tu liu piat wa pedeng khasan semborun sun usin rai uso meren bala dong pat ka umpnyang tu ne pe mentang Lingkong ngindum sayo pial akajong tadi orang sun akajong pila ruban sugrain belum malalan ne pila ruban syukur dia ul mentang indar sayo sunrai tambah sisa moy ang tapat limber sayo somren kumjuhi tambah sisa moy Mata andang ilada pan bere kini mendapat min ai sayo pian meladap syok nga mat kunjuru ya udang sun Tapat min ai sayo kamlu at kung kacung kwa kacung pihi Ndang lada pan belu kacung syok baro mentapat min kre mai kado hakane kam Ndang lada pan kre kado mentapat in ai sayo kumpnya ken mau perlok mangide min ai da kumpnya im Bak nata min kre ben ya kado Nang lada pan kre bahai kado mentapat ngin kelan pelon ya kado kani terkom kabang ngali manga baru pila pan kelan hakana ni size kabah kwa Undang lada pan kelan niki baru mendapat intet ya kado how cute Parandang ada pan taburi kado
mendapat ngin ai ku umpnyang padang niru mi de ban ai da ku umpnyang im mimbu ikado hading tan nang ta minta bhai kado bat min ino kumba arko lene absan di ai bat andala dap kumba absan di ai mendapat implit ikado bat in kelai ka parlo nada episode na pantu yakini video sanga so bhagan like share dan subscribe pala dan kanu majing-ajing mut laro ban shu comment haki comment section ndang la depan kelalu di kado minta yang pembahasan lanis pemudi kani kado kala i bat kli shibun perlo insai syempat haki video sekiban sawan